Wathita ukusi wathi watu bicha mwendo wa saa 5 cia bitu kana reke 11 mitambo nisha kamemeka mbaituFM na nalika na nethia wa gatano muthelwini taina mweni na mweni uswindi la twaina ke banu wanenganie namba na mwamukunia simu mbingi muno byo indi na ni woka wabani kana atutabyo ndeto imwe ndeto ilite tu bandu bana rikita tu na indi twimino kelelia ndini we saa hii akelia kilungitu kilungu chawe ya niwe lakini be kule ni kulilie mwithikisia kule kunengelea mangotele kwisila 40813 ni kwiyenda bya ishitwa yimwe akamba maitumeta akana kasya wawiyo nienda ishitwa yimwe undabye akamba maitumeta akana kasya wawiyo na nienda undumi anisaba kwa 40813 na inde ningo thandio tabia nondu babe masitwa maingi mono ala ndumiwe na amwe masya masya itu mabinda meke bathukanio lakini nyenenda masitwa masya na ilaisya wawiyo wetha nikana kaka mwana kana nikana ka Kaleli tu nenda unenge shitwa oyimwe tu peke yake yitawa kana kasya wawiyo kana kasya wawiyo ni kwati no understand wiyo ilango maanisha wiyo ni kumaanisha masama mawiyo ni maanisha wiyo ni wiyo timothena kunenda unengelelie isitwa yimwe tukati ndo nandikita maingi nondo ninisi pe masitwa ta elima aka nisi pe masitwa ta elima ume kunenda unenge oisitwa yimwe tu wisi yu yetiwe kana kasya wa utuko kana yanengiwe kana ila kasi wo tuku na inde wina ndikia jono ndo mya kwa 40813 bana ngwesa kuotabya mazito ala mokite baba na inde onaguthe ketondo nienera kutheka kwa windi karibu sana by the way nina likana kana twa imu muthanani wa wakatano masito weta watu neta wa Lucy pole kani ekanguongelela wasia kwa masito ndita wa Lucy ndi na yu ndenda mwethu kwisiali likana wakatano tainau wakatano mwaina mwenda wita wa Lucy Lucy mweni yes. Na Lucy mweni tutabisi wakatano kana uya wake munene weka uya wako munene ndukuma uya wa community na wewe lani yani tono ndukuma nesa na nishughulikila asia na ila sina thina mamuta na mono nini chunguza muno cia na ila sisi atwa thina mamuta na kwa basi osio kana nduku akezitia asia itwe musi utena bina wokwati wa kimbesa yusi ana isuni se ubasia muthena kama nenga free medical camp muthena wa unengwa kliniki cha mana cia na isu iko kaikasirwa maeo ikasirwa metho ikasirwa batoneka kithui na isirwa therapy na isiwa nutrition ndo siesa ndo isu nesio key issues ila imina cia na sina thina mamuta ina you o sa indio desa kwithia musia iwe ndo maybe o maundala mamukwati teni maingi na asunguke kweno maundala su maingi ethano kumanda mbesa musia iwo kamanda mbesa cio ya na cia kuiba nyumba no wezo ngi wa kwisa kutwika nuto na kutwa mwana hospitali asimemento thithia pe ona kawo okay nivo na inde kulingana na interview ichi ya muthemani wa yo wimbiane wa kwati response nene na pe kya thikira tane ne ayo lo wacho kila kikwitha muthemani wa uni yongwenda kuosa inde mwana osune kana ngonengele bala wene kana yu umaelesi na kila chatu mamuno inde wuka yu mwendo abala witukiise kisasene kicha mbaito umaneka na une ni na date na kwetha wina kana kena thina mamuta une tuketha bayanda ngoreti na tuketha tuinengane services isu cia medical camp unene tukwitha ndakitali wa APDK uloketha yikithia ciana mazoezi ni tukwitha ndakitali wa APDK bado uketha isi cia nutrition na ni tuketha na ndakitali wa kuma optica ndakitali taile ila iketha isi cia metho ni tuketha ingi na ndakitali wa kuma hospitali ito wa Transcare iketha isi cia mayo kwa etha wina mwana wina thina wa mamuta nyeko ngwisobo kaite mwana osu etha no tona nikanokethia o kando na kusibwo o mathina la wina momeni no usio o kazaubia network yo ya cio ala mena ciana sina thina mamuta nondo ti o undu wa kusibwo o kimwe muno o na ingi o kuzaubia network na nitukwitha na andu ma Captain TV bata para chateni
Captain TV nimekuka with ni makava event na nitukitho na ndo mamba itubaya alama koko ingi omaka event kono sio kumaluka mwendwa nikana okethia no wama nango andu odisi ya no wama na kwe andu angi maidio taku me ubitio challenges lobiti okay ni mobi hamo no inde ko winde andu ala mena sia wambia no na kwati simu mbinge muno byo skumo kambani andu ala ono wama nakika no kamba bena thina kwa umwithukisia muthemani wa uneti usunduke na kielelo kinene inde chaku kanikana okay uthoche muthemasu enda nikana wise kwithane we yumilia na woka indi wako mana na andu na wako mana matakitali metha mathita andu mana ni mana baisi lingi ukumia ni mana wete mwana ita wonete wa isumbukanga na metho osa ingi mwana no amuka ukethia metho imagunganite maime na ngamu ya white na yellow mwana usunu kwendo siwa inda kitali kana ko dabie thina we bai isune thina metho sa ingi mayo no mabinduka au kona meka la brown sa ingi makeka no kindu kibu auta kio madeno mamo thema kana mwana ukethia aitha ena thina wa kuya kana inywa kibu usune mwana wa ilo siwa mae ina ciana icio citu icitha na madeno maingi alame kwenda kusigwa no ndakitali na tuika no tuisia na kliniki kiki kethia wa kila mwaka no ti lazima twithe ndagoreti lakini mukamata basia kikethia wa kila mwaka matukuta ma umundi mwita wa umundi juma tukwe matondo usenzi nundu wa mabinda no tuyenda kwikia muthena school you 15 eko ko bikio muthena school no ngina tukasonja mbele kana tukatunga netina ko mwai wa tatu next year nituketha ingio na kliniki ochu lakini tingi na twithe ndagoreti Red Cross okay no tusakuo bandu bangi no tuthio makuweni no tuthio masaku no nitu muno ne kana mubikia andu maitu kula mai okay ni mobia muno indi mwithikisia kiuni kinu cha bata muno